Suruputar konstituensi along UDFS atum sahem kang pupan. Nopaghat along APHLC atum pen kang dangame kang nipon. Nijangkar Bangalore nad langkit heki bang jiang ring tepe. Meglang no odlang no sai ke klema jok bahini bang phuk kachingna. Aruni phai kre ke thomani ani kangsam porphai hini pen United Democratic Front of Suruputhar mate thihek pen UDFS polama pangjarpon. Bangso phi committee asai hem kimi ingpupon lapen porphai ke thompen public meeting cheng pontu lason si pini ame charipon UDFS ame phuk kahon rong pharapen meya te piporton lekthi si jaipon. Aluhi sarpuaman pen semion rong phar chetongdun lapen Ramesh Singnar Indrojeteron Kison Be Mohen Singnar anpar takai ke UDFS along claim rapeda tum chetongdun renti pini labang so ame along BJP Congress claim bang phubang phiatum ame thanga party pen COC UDFS along jepaudun lapen pini BJP claim bang phu active youth leader Subhas Timung UDFS along jepaudun alangli ake hai Jagat Singh Ingtiaphan aning ke dok dia job si UDFS along jepaudun lapen boreng ang hoi abar sai Suruputhara constituency araraphan kipi ki pangkre pu hai hui jong pon si UDFS along jepaudun pusi herangkia thengno nang jaidun hanjang long sopen Reception rong pi report Malang News. Ane Jagat Singh di message ma pusi matha la dodon bom ningkan tho pakki do no kine pesina me last moment ke kupilo alang bang ke ladak ke kala jaduta last ke klang tak piposi ni lila so kala jadu piposi klang tak kunili kaninge ya theke pipo no tang piri gumana na me tabe suru kodha do motor se do tuman pido alang pie jakom do mati di hala tu mane pipe bus same kar pido man pido kali mati ifu government college long dong nang ke thang long college alang judi higher education department alang si power ke do bang si biya pi man sakuri pidet kote ku pido lang lagi cetana mathai bilo lagi di mapulo tangde nang lipini ake hai Simeon rong pharlo chipa ogdon ben kupian ninge thebas nang li chipa ogdon la ake hai Simeon rong pharlong kachipa ogdon na thebang ke alang isi change wangi tuzani di matha athema Suruputhar youth angbong pen alang li non mat ke klang dong sido even not only in Suruputhar even entire kar bianglong alang klang dong sido kali budadi sola alaso ati loni sidi alang long ta dewa tanong te ni di Congress ong dun juda cho tani dunde Surupalo nali ini itu madan jangan long si UDFS matang United Democratic Front of Suruputhar so asong mon ke banji ai election along Suruputhar perman karja pinje asong seng penetu madat punya bangke sahem netu madat kimpon mai long nitum akon menor sa tumen sila bangso mai chari kon la pente alang tumben Philippan or than PC office amen kupon no la pente UDFS alama kami lama kami la pente pini si ning karo malam te bang la puelo nangan aja ki ding pen nitum ke dam pen itum cetan cium dam pen itum lam tami pinangan long pon ke dak ningkan ning ko rapo ino dam nit ke cari pen potsi kuan ma ka cintu dam jiba kam ke klem ke pela potsi dak cintu dak Congress ke cari hut ponot BJP ke cari hut ponot aprang ACC hut ponot isia group tu sila dak mangke nang ke cari ala so ke cari ke calona somja potum ke claim ke pas 6 det ke claim ke pe oya pot ajo ini pada bangke Suruputhar bangke bang ang posisyon kerja si pak putek long pen penangan o wikimia tu nam chon lo ning ki pumpen kapag ito ning ki dugpen nang chon si itu marong rong bang mon pen bagi rat penangan ang kacito bangke itu molong dulu jen so se a votes ni tum chikta long pen si UDFS itu dak Suruputhar pen chikta ko bangke ni tum ni nang tumat hino sa me itu kachipinda po kali itu ground report pen itu a PST na long kami itu dolab lo PS lo itu village level itu dolab lo na senior itu mana bangke
MSC kang bajar ni pangdak alu pojok a constituency ti lapen asong tina tumta mei kang ni pon saide asonsi aru ni phai krege thom ani ta korkan thi constituency ka parlo nopaghat pathua klamalong ta hawar ke hat APHLC Garo Youth Wing atumpen kang dang mei ing ni pon labang so amelong Garo Youth Wing akong chun bang pensi mei chari pon lapen alu hiaman pen APHLC tirpia mei phu jai kathar organizing secretary kursing timung Babul Rongpi Mongol Singh Teron atum cetong dunsi me ardi padudun pini ame along Garo akhe atumpen Congress BJP atumpen don sirkep aradatum APHLC along jipau dunsi kedeng pon asaita pachon pon keong dung no paghat agaro tum cetong dunsi me ing samjin pen pachon pon dong mukak pen Danielson temong report Malong News প্ৰগ্ৰামটো পাতা হৈছে ইয়াতে আমাৰ যোনটো আজি প্ৰগ্ৰামটো অৰ্গেনাইজ কৰিছে এইটো হাওৰাঘাট এলএ Garo Youth Wings পৰা এইটো প্ৰগ্ৰামটো অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে এইটো প্ৰগ্ৰামটো অৰ্গেনাইজ কৰা হৈছে যে কাৰণটো হ'ল কাৰ্বি পৰা এইটো কম যে কাৰ্বি জংসি কিবিৰুলতে গাৰো তুমতা কিবিৰুলো কাৰ্বি জনজাতি যদি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত ধ্বংস হ'লেতো আমাৰ গাৰোবিলাকো ধ্বংস হ'ল বুলি ভাবিছোঁ আমি এইটো কাৰণে যোনটো পাৰ্টিয়ে এতিয়া ট্ৰাইবেলছ কাৰণে মৰম কৰি আছে যোনটো ট্ৰাইবেল কাৰণে কৰি আছে হ'ল কিন্তু খালি একটা পাৰ্টিয়ে আছে APHLC এইটো কাৰণে আমি যিমানখিনি এতিয়া গাৰো এলিঅ যিমানখিনি গাৰো কিটা আছে আজি ইয়াত গুড খাই কিনা আমাৰ আহাদ ইলেকশ্যন MSC ইলেকশ্যনত আমি সাৰত জিয়াই কাঠাৰ ডাঙৰীয়াৰ কাৰণে আমি ভোট দি কিনা মানে এইটো কিবা জিকাম বুলি আমি আশা কৰিছোঁ APHLC manifesto ke afranga tenglo la 6 schedule pangtang po angding pihini angding so troxy pen council election pe do voter list kasalam la claim vek po la pen longlia patta an tribal domasi pichot po hala tribal kalia tom bhan ke longlia patta ta than lap po la pen long tribal kalia tom 1938 a phi ke wang a tribal kalia tom a tribal kalang lo tribal kalia tom a main voter list long ke do tom bhan ke la ke council a voter list pen thanji MLA MP bangali council a voter list pen council pen ing than lap po lake nituma manifesto lo APHLC manifesto la pen autonomous state thuke lake ediang chun lon erit ang chun lo jat ang chun lo ekeng ang chun lo lake thuke claim vek po hang vek po lake long vek gi athema long le dete nituke resign labji kente afram da pulo ke di resign labji no nitum resign si long le det nitum manang pe high headed ke jo lama se rat tum nitum manang pe high headed bom lo tum resign ta long le det lo autonomous state ta long le det lo non anta la puya la si la ke afram APHLC tum ta resign lab aport MLA pen nitum ta poson si viji MLA MP pen nge nitum ta long lo te la autonomous state jong sinang pipete nitum ta resign labji la hello la pen ke tribal ke do an thuke lake tribal area pusige popot 6 schedule long ke mikir area karbi area puta pupe garo area puta pupe khasi area puta pupe mizo area puta dimasa area puta kuki area rengmanaga area puta pupe tribal area pasipu lapor la tribal atum an thuke lake ajak kong isi vet lo lake dorapet po lapen pini ladak congress pen BJP pen family sirkep atum pinidak nang cepa okdun lo APHLC long latune garu sai se lo garu atum lok lo pen la so meeting pini garu atum ansi chetong lo la ke Garo Youth Association tum si organize lo APHLC a part lo lagi isia a branch lo lagi Nijangkar bianglong non malom arve gejang cibin mepina job kar bilang siap dem kita mekhang ede job lang ki thekirang jangring khete kati lang roya rai ke duara rutum ajwa por kachere mate kacetik lapuson anar lo por thai kringi ra chite mapor malom rat asai claim bang thu sarmon kram sapen arong kahumri dampen ke pacerok tok ke pacisik aphan than tekang tumpreng malom am sitame lang nang ingbak bom tang news text report Malong News Duaramla constituency pen Kongkram pen habe abi kachelat to am sameni pen kisung tilong ave la langroy chuparning pha student sumar pa ne kisung ni kan kre kho ta pisil majoga sarkar le bangta nang kipo
nan puan ta ni tum hanang kisle ni tum ka ne kisum asi CM sar khanta nili harve biarat ahin pe ni tum tuning rigalo pe bisnang bachang to boxing kero no khanta tum tuning rigalo si rabjin pen la non election afang tum hang an perap ni telong besita ba dolong besita nang PRG afang ni nili hin pe tuning rigalo tum harve biarat koise halo lakya lambak ten soarlo tumapan od langno sai long ponsi ok ke bai kache jora jok bang hinia bang phu kaching nang birta kirip dun long atengke ke phowek bang phi lahai hui angton ke phowek alam ni marlia song mate KMC tumpan chethan lapen evidence hai hui tame paklang lapsi labang so ok ke bai ke nam vera bang phu rinku bormon lapen resim bia tumapan ingnang dam si lam hoi pipen aruni phai kreplia jo dipu thana long beng ponchek alang litum bang hini tame nogong sor pusi karju hut nang chethan dun ni marlia song atum nang pachini duna tangke inut kiduk dera bang phi asomar tabang ke thomla lapen ahema sorta me kache boy joya jok dihin ka dure thepik nang manno laso hut alang li ajir pia bang joy kepen hanso harmit hai hui alun kelonga dim dopu thansi pan card voter ID bank passbook hai hui chepon pen suri kep alun kelong jia phat khetri an dunlo apit kache bang jia hurabang keder o ajok ingting kuglo amat ajo sangkok noi pusi alang litum phan pulo lapen alang litum sangkok lo laswa hut romalong hang det si ingkir chekamat bang hiye bang pho tum jo pang thang cholang rem de lo pusi ni marlia song pen nang pachin pon lapuson od lang no sai ke klem nang jum pulo lasi laso abang ke pabedet ji pulo tangte law and order tame ing tang pik nang jilapen rata tum tame cherok tok dopen cheto du nang ji kali pute monon phike komada bang phia phantong kachojor pone kecok ce dowek pulote arleng tu pupe arleng ke the pupe ma joga bang phule claim sitame arona tang sodak pen ing sai vek nangji lasila so alam ham phanga song do antame ahok pe rakang sai kelong je phan che song ra pen nangji la pen lapuson or langno atomon ke paprai pame je phan ke anutina bang phua bang phi along tame ar pudo pusi ni marlia song pen ningje pa dipu pen thorom sing rong phala pen rostom rong hang report malong news rep det la phan rep det alam the bangke ha khailo rong atok asar pimar asomar da bang thom lo pinanta thimira amasi hanjang alun hanso alun tharmir alun nang pipu posi ajir pi inur bang sar pimar hejano he ajir pi inur bangke hang pon lo amasi loan ke chu hang loan kar ilo he kidu ka joine si asup sup sa loan dami loan ke 10000 vet bon raswa 10000 loan kar ni joine si voter ID passbook la hai pen card te ponsi dun lo la so lun ko na lo ke pidim pulo te la ke khetri po dim lo khetri pulong lo ma dun lo inor sar premier pon lo hala da ke passbook je rok thang lo ai voter ID je rok thang lo la hai hang eta phi bang ke suhi kuri nang po poisa nang loan po pulo amat kang ting lo o ning ve ke nang tum damun e lo poisa ke penap si long ning ve sang kok nang po pu ke pu joy ne si asar premier tumang sang kok lo amasi ani ajo lo tang ho penangan por suhinang ki kurinot loan na kite long le dat po poisa account nang jang je dat po bukan ning je join si kuri dam lo la so suhi chi kuri bom husi alang phan bangke room lock check lo asupi phanda lo hang dat lo social lang phan rep dat lo ke rep hota supi phanda pache langon ding lo lan si rep lo bahini si rep lo inode karbi juntu la ke pon vek bang inode karbi lo la men ke ni non ni tum chini teng ke resim be pusipu ta la hok men ne hok he men ni tum chini ne stamel la son sinang chethan lo rep det pen aphi bangke asupi phanda che thek dunong lo hang par ke la phan untik mane jupang thang si rep lo lan si rep lo ang ton mane jeneka film lo la son si ekti ke bal tum treat lo phan amasi behos pen sila bang lo ha dak khetri pen dak pen ni andok muka an juntu alam thang rong an un eda lo se chelang lo ni doktor phan lang lo doktor bang pulo alam bang ke pals tin ko masit pals ke so silang bom long lang dom da me medal lo ako philang don lang thulo dak dok muka la teron doktor long hala bang ke pene chini da masi hala bang hala son posilang sila lang melo chikloyon thong na pura flat lo chiklon thom ka lang pura treatment lo la so pen men me phisi ni tum phan la so mane pilo puyo kiram nang chuhang lo ni tum organization phan bang phan ri si ni tum organization phan mane ino da media do la media tum han si chhang si la tum si aku media tum han si ni tum mane inform nang pilo
inform nang pilih so teng sini tumalang alo so hem dam lo details en nam lo jat lo kadu ga velam than lo masih patumi dik sini tum dam lo parke da khetri si dam populo ama apin so non anta call harassment pi bom nang sol so phan nang jir pi jeva non belek arta ke komason akang dugas nang ta komison mane long upo ako akelang no pete nang komison kom hekpo lan sila phan call harassment ta ke pipilo la hai call record anta do erlo lang ta do erlo nitum hanta na forward erlo dak nitum lo na dak thana sami pi erlo ko pi record an mangen tum pi lab lo prop anke si patumi ding nitum dam bang ke nitum di phuwangi pusa lang chobai lo ahok lo pote dak norum kal nitum ne dun nang posi nitum dak moka ing hong lo sining hong let lo pas bajan hong let lo ke bang veda lo chobai dat pen apike cheplang play posi nitum dam rok lo rohan le lo roha parcha de lo roha pen le lo oh nitum ke domuka bypass nang le elo punang cobai sin tuma ko nang chiru thurok lo sojo la sojo na lo domuka ta velo nitum la sojo ta ajok an lo baji kris ra chitim sin tum di punang chele lo me lang ave pen lo bang lo interest poisa choram sin nitum jang thu thai sila bang so a kes tu nangi pun nitum la an se chepi dok lo pen kang jin so lo victim han stame la sinona bangke un eda lo tu mi mang nitum res lo poisa ka chiri pen cheng lo ka do ve dak thana ta bang lo thana tum nitum hana pulo je la so kes bang sp pan ching thitha nang rabunji posin tum ching kidam lo sp sar nang pulo amasi nitum pen pulote der chata hai prap chata hai bani tum long ke nang tum chi jok nong le bang sidha lam right lam tu nang than lo amasi nang tum dang ni pote thang lam ve nitum nang bhadun the mang bhadun the la so teng sini tum atum nining do no lo ja pen no posia ke der tan tum de pen baro baji bak dolodi la so pen finitum dam ruk lo media tum hani tum si pon lo organization ka prek hala advention terang po tuma nang cerap nun lo alang tum han churu nang ji tangka poisa pen cheng lo gari motor alang tum nang cerap nun lo ni tum dam lo la so teng pen sini tum ka chepit du ka teng pen si ni tum hadak long dam lo main culprit phan long dam lo aman ke la karbi ungni bang phan ke tumi phodam de da join si to we hadak khetri long na thana long ma sini tum information kang lo ren he la tum ren si ha ke en hadak khetri long ren si ke en amala so ren hem phutum handa ni tum request kang pamelo so teng te thana report pilo loge be phan bang to be bang la so resim po munit phan non ke bang munit phan ke nep check lo par ke parok phan bang to be man tum chewan lo wan si misen pen dak thana nang wat chok lo la so teng pen si inut bang phan ke neng we wan lo si lo en order ton to mini tum phan nang chirap dun lo la tum han thani tum akrupi nang ji la pen la sona thaksi non ni tum puji bang ke la son so lo phan ke lang rem ke lang selet ke itum karbiang long pen ta ang tan ta dopik lo karbiang long jordam de si non ke ang tan si jordam lo lata bang kali tum karbia khai tum si bang tan si bang so phan si jordam la ke kopi lo pupo kopi po lo itum la so pod do ko ke la sila so gotona kom nang ji polet kar biang long rat ke la so long ka chito ke nang sot la penili tum ipil ji pinila so dimpen nitum bang khai poli pinila so kes poli mo pinap ke pai pat puda da ipurat thek ipina ne punon kadowe ke chok che long polete nitum dada ke mithang family munit ave la pen la da ke halenge ave officer nitum langle nitum kicok che bang phan pulote nitum ari deng nang kililo pen nitum pen jok je daji la bangge nitum non pen ta kadoe phan ta ver pilo la pen kacheri yi phanti ke balo la pen la so culture bang ka paveri phansi nilitum karbiang long women justice forum la pen united karbiang long women association la son thaksi nitum long kecherap do pik nitum hoi pen kadoe phansa media nang nitum theng no pen nitum ipil piro la sino la bang so kesa long la an se strong ki piji phan pulote okol nitum song den la pukali kaprek ham phang song do pik lang la so kesa long strong pi ka lang nitum sambil so putang cerap don mela nilitum puji bangke la sila son society la son khaino da society tum prabjen pen pavian angi pusini lika do ka we phansame tuningri la pen karbiang long rat phansame nili tuningri thema nitum la bang so kam bangke nitum chun beng nangji la pen nitum aning duk do pame pan sila bang so kam nitum klempon pusinang nitum thengno pini jai pon lo tadi la bang so sai no katuklem beka apang putu mangen none lokap long dolo ke di bahani da non ke bahani ta lokap long sidolo kona bang ne dak di pusi dolo di pupen ko do wel akama lamang ke lake lo en order to mari deng pidalo pita lang litum la soteng ben second plan po samela an mang ke nitum mang chejok nun elo tasi alam ki itu mang phang long apang da mek lang lo la pena non ta me bir belang sila bang so ke khang kipti putang ke nang nitum kopi lo ka che song ponji ke la bang so ko cha la hai lam ki so lo lam ki repen cheng lok torture hai ka do ga ve do pik la hai lam ki jong si jok nangi pulote state central government apen state government apen karbiang long tumas council tame isi so lo phan so dak aron a ek bunai nangji papas vek nangji ke dam tang ko an ma ek ajur ke do a strong ke do la pen a bcc a strong pinangji la pen non so ni tum che fight pe lang ding ribo plom pote la ke kumane tum ta la ke sol do bompo la pen la hai ke so long bangke kumane compromise that kumade hala so bostu bang ave danangji
lake okol organization pokalino itum soarlo song pokalilo ini lama individual tala soba subang abet nangji hala hello lalo porote muni tum feresi kado be mitang step apan lake cementen po lapen kahino pen ta kemi wangji pusini lituma thadam stamela soba subang se kachira pave langding lo plot pote lake dia ta lake success se KSA Jameson atum claim bangar pukachila Aruni Pioneer Kebani ASDC asa hemlong KSA Jameson atum claim bangar pukachila pa berta malong news ahemton along nampal KSA claim bang ang bong mai ingni ponsi ang ton alama puthak chingwai chingsai pamepen labang so ar pukachila raja mek pamanlo non ar puchilar epen kang ni ponchu amen lapu henlo mai phula ke Bisnu Ram hangcho dun mai phu palterang lapen miling tipi secretary Pritom Tiso Assistant Secretary Mondal ke ab lapen Long Kumar Tiso Finance Secretary Alex Belapen Anjos Terangatum Henlo News Desk Report Malong News Tum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.